Канаш районинже вырма вишлензе бұрад. Тырытада пыржайышы культура зене гунда шеремеге пен гектар жинжен вырза елмелі. Районды ехіруеші бірге манын іштежі Екатерина Фоминана район администрацияның пүшліге Сергей Михайлов калазагдардыры. Всем аванах порачи заглашен. Кажалки жил тогда уже первых тетпернде шумыр жуманны. Перенжен лаях, те перенжен вырма жизнь валивал пиде вугатлы был жерде заглашен. Ма пирин кыске вугатра аван уйых икимишчен перен хужалыксем вырма жизнь бурнышласа жанат бар. Тухы же еплерех хагжал. Пахи гун байлзен тугы же лаях те заглашен. Пелдерги жен лахрах выдрулды титнер per гектардан. Тугышсем хужалыксем шак тугышне гурза тадагтара саванза шел булинде пахи гун перен хаге пердик килиштермеш, но шанат бар. Өзен пурунде 4 хранить малый складцам де пернде пурунде пур. Дамран кашни хужалыхра иги виже ангар. Өзен 500 тонн минимум. Өзен ангарынжа хранить ваше. Жамба ебер хужалыксын бе бугун загалашны шак эшперге менжезен хал сутсан өзем каран тада шак шу тубушне шукатма булдараш. Укша тубушне загалашны де менжезен итха жүне бе нигамда эскме шамба прик тахтама өзене ебер синдемир. Тыр бул лапта гизем кашын жулах висах барашы. Пирин кажалки жулвали керхи культура земи бір аксағварны улды біне яғын. Өтіземінде жүрге ішсен бұлны пұрынде бірін шерми гибін гитар лаптықшынже тырыда да біржа культура зем аксағварны. Качалки жулынде шамбегех жүргінне ұтларақ нагрузкан бұлдырды зен. Әрі өйкілінде бірінде өзім өйкілін бірін пландыра улды бін жүрі гитар. Патшалық енженде нұмай ұлуж зем өтужы меже жул бірін патшалық енжен Хамарчы Республики хера процент тавер забарать иліне техникаран. Ол пиде бузык пулушы де заглашын. Пирин панхигуна илзен районда шак пулужуба 2 миллион даран каялла таварза илме пулдар іште заглашы. Шак патшалық пулужуне мелі күрса. Вырмана часрах ортрақ күштарсы Терес. Мәнждезін киви комбайн бай әліхи зімбе ішлезен. И халхи агрос зімбе, полеси зімбе. Тада ты комбайн зімбе ішлезе. Возым ваховартнеде. И удобно да онда шинзене ішлеме комбайнер зіне. Мәнждезін условий Шинна условия забарзаны, он тогда камаля, тогда тарах ишлес келет.